Hakane ka World Cup arjar arpun riu. Pynliem Lionel Messi ya Lamine Yamal bat Cristiano Ronaldo. Kuble ya pi ki parlok ki baju sneu tenat ban snap ya kane ka kubor hakane ka channel. Balada pidang thamai sneu ba ban subscribe ya kane ka channel. Kanang ba pinyo ya ka kubor ka ba manla ka sngi. Lionel Messi udang yale kai ba haka World Cup arjar arpun riu. Daka ba thep sankol haki artli ki chile kai baningkong chongu. Une uklur yale kai ba pau jongkari Argentina ula thep hat-trick persya yak Algeria. Bat hadin kata ula thep arkol persya yak Austria. Ban pentikna yak jingrung jongka kenhun kabalong kaladu ba menta syaka round of 32. Dakane ula longru unong thepkol ba buntam haka history jongka World Cup. Daka batam yak record jong Miroslav Klose na di Germany uboli oban thep khat ndukol. Katba Messi part luyo ban thep khat prakol haka sini kong kumta katba ka perthai kadang sneu phla na ka banta Lionel Messi kibabun kinyau yau kum urang le kai ba khrautam haka history jongka football Lionel Messi ula Pynliem ru yau Lamine Yamal ba Cristiano Ronaldo banlong ubadi buntam yaki football kat haka World Cup arca arpundru hadin ka wei ka jingdi pajba ka baheba ka premium class Barcelona autograph kat jong Messi kabadon yaka signature jongu kala shadi haka dor kabahadu lai hajar euro haka auction site kabala penlong ya Messi banlong ubah klidu haka jingdikat haka por jong ka World Cup kumtaru kane kakat kadai nakisngi kiba Messi udang yale kai nakamata ka Barcelona bat nalor ka signature jongu kadonru ka benta naka jingyang jingyale kai lane ka match won patch naka jersey jongu kane kakat kabatang kawai kalong kabar remdor bansha di hakapor jongka World Cup katba ka jing yo Messi kadang pur hakaleng jongka pertai kumtaru kikat kibadon ya signature jong Lamine Yamal bat Cristiano Ronaldo gila ban yo palat tang san hajar euro haka jing di lingba ka auction website eBay bat ka jing khai football kat kala nang he bat kiu state bha ban rakhe ka jing kiu jongka jing ya di football trading kat ka eBay kelas tang yaki live auction iba kentup yak rare sign cut bat box break haki live stream auction event kumtaru kine ki auction kilong ev live bat kidor ki stang natang khandai persen nakabenta katto katne kiter ki cut auction ki kentup yak individual cut baru ki breaks ki breakers ki dai ka kenhun jong ki nongdi ki bapli yaki box nakamta ki collector bunsin haki live stream ki pen I pajba yaka jingpli yaki pak bat hadin ka live stream ki pha yaki kat ki ba corridor pat ki ba don jinglum shakin nong the kumta hakare ka jingdi yaki kat haka por World Cup Messi ulala limno ya Lamine Yamal bat kumju ya Cristiano Ronaldo Lionel Messi menta udang penkre nakamta kari Argentina ban yakun khaddu haka group stage jongka World Cup persya yaka Jordan te parlok ngin sapek hato Lionel Messi udang yai peteng nem ban tepkol haka jile kai kap khaddu jongu haka group stage nakamta kari Argentina persya yaka Jordan te parlok changkire kikubor ngangai bepila sengotu ngin second du hakwe pat ka video fuble shibon